Planirate na more, a ne znate kamo? Odlučili ste se za destinaciju otok Krk, ali nemate viziju kamo otići. Želite da to bude dan za uživanje i da vašoj djeci bude odlično. Čak smo vam naveli i plaže za kućne ljubimce. Znate li da jednu od ovih plaža možete posjetiti i brodom? Rajsko su predivne. Ako želite više takvih tutoriala ili savjeta, pretplatite se na naš kanal i podržite naš rad. Novi videi i drugi savjeti stižu redovito svaki drugi dan. A sada krećemo! Pogledajte top 5 plaža na otoku Krku po našem izboru. Otok Krk se naziva i otokom plavih zastava, što simbolizira čistoću mora i kvalitetu ponude na samim plažama. Znate li da se od ukupnih 37 plavih zastava na području Kvarnera, samo njih 15 nalazi na otoku Krku? Pa krenimo! Pod rednim brojem 5 odabrali smo Staru Bašku, plažu Oprna. Plaža Oprna je prirodna šljunčana i pješčana plaža koja očarava svojom ljepotom. Možete je posjetiti brodom, ali ako želite doći autom, bit će vam potrebno pustiti vozilo na glavnoj cesti te se polako spustiti niz liticu, nekoliko stotina metara. Leži u čudovitom zaljevu sa nebesko-plavim morem. Ona spada pod jednu od najljepših plaža na otoku. Jedna je od teže dostupnih plaža, ali je nevjerovatno lijepa i čista. Na samoj plaži nalazi se ležaljke i suncobrani. Pod rednim brojem 4 odabrali smo Ježevac, Porporela. Ona ima plavu zastavu. Plaža je okružena bujnim zelenilom i smještena je na samo 5 minuta u pješačkoj udaljenosti od centra grada Krka. Na njoj se vijori plava zastava koja je garancija za čistoću mora te kvalitetu i dobru opremljenost same plaže. Jedan dio plaže je pješčani, dok je drugi dio plaže šljunčani. Ona je savršena za obitelji sa djecom, invalide i starije kupače. Imate na raspolaganju usluge najma brodica, ronilački centar, besplatni Wi-Fi i zanimljivo je jer imate i mobilne kućice. Sve mobilne kućice imaju vlastitu kupaonicu sa kuhinjom i hladnjakom. Struja, voda i plin uključeni su u cijenu smještaja. Djeca se mogu zabavljati u dječjem klubu Mario ili na pješčaniku uz plažu, dok nešto stariji mogu trčati, voziti biciklu, igrati odbojku na pijesku, iznajmiti pedaline ili skuter. Plaža Valamar sadrži restorane, barove i malu trgovinu. Ako ste više avanturistički tip, Nacionalni park Brijuni i Opatirska rivijera izvrsne su odredišta za izlete. Pod rednim brojem 3 imamo Njivice, Miramare. Ima plavu zastavu. Plaža Miramare je glavno kupalište u Njivicama. Ako ne želite biti u centru, južno od nje proteže se pojas malih plaža i uvala koje su povezane obalnom vijugavom stazom. Osim izuzetne čistoće mora možete uživati u nizu sadržaja poput najma ležaljki i suncobrana. Ostali sadržaji su razni vodeni sportovi poput najma jetskija, parasailinga itd. Plaža sadrži i niz restorana, beach barova i drugih ugostiteljskih objekata. Ova je plaža idealna za invalide i sve ostale sa poteškoćama u kretanju, pošto su uređeni ulasci u more. Pod rednim brojem 2 imamo Malinska Malindraga, isto ima plavu zastavu. Ova plaža je jedinstvena po tome jer obližnje drveće stvara prirodni hlad na plaži. Među ostalim na plaži možete pronaći i tuševe i druge zanimljivosti. Ova plaža se nalazi tik pod hotelom Malin, u blizu centra Malinske i osim šumovitog dijela sadrži betonirane kapsule te je idealna za sastavljanje ležaja na njima. Ali zašto je tako posebna? Zato jer je savršena za obitelji sa malom djecom, obiluje raznim sadržajima od kojih izdvajamo vodeni park sa toboganom, igralište za odbojku na pijesku, te niz restorana i kafića, te ostalih ugostiteljskih objekata u njenoj blizini. I naš number one je Baška Vela plaža, isto tako naravno plava zastava. Ima i Krk plaže koje su šljunčane, pogledajte samo ovu ljepoticu. Prirodna plaža, duga 1800 metara, a vjerujte, može primiti i do nekoliko tisuća kupača.
Ona nosi plavu zastavu kao dokaz visoke kvakoće i standarda plaže. Plaža ima omogućen najam suncobrana, daski za jedrenje, pedalina, ležaljki i ostalih rekvizita koji su potrebni za ugodan odmor. Isto tako je pogodna za djecu i neplivače, te za osobe sa posebnim potrebama. Sačinjena je od kombinacije šljunka i pijeska, ima dozvolu za kućne ljubimce i na plaži je uvijek dežuran neki spasilac. Sadrži vodene tobogane, tuš i Wi-Fi. Mogućnost najma jet skija, parasailinga i još mnogo toga. U opisu videa imate popis plaža za kućne ljubimce. Kako vam se sviđa vodič sa top 5 plaža na otoku Krku po našem odabiru? Zapamtite, slike i videi ovih plaža su simbolični radi autorskih prava. Želite li da neke ideje ili savjete istražimo za vas? Pozivamo vas da pustite komentar ispod videa. Ako vam se sviđa video, kliknite like i pretplatite se na naš kanal jer uskoro slijedi puno novih recenzija i puno novih videa. Lijep pozdrav od Vilija i ekipe Najtenisica!